informacije o muslimanskim zarobljenicima dobio sam uveče 13. Nazvao me potporučnik Drago Nikolić i u telefonskom razgovoru sa njim došao sam do tih informacija. Rekao mi je da ga je upravo nazvao potpukovnik Popović, da je upravo završio razgovor sa potpukovnikom Popovićem i da mu je on saopštio da u području Zvornika treba da bude doveden ogroman broj zarobljenika gore iz Srebrenice, odnosno iz Bratunca, te da on treba izvršiti određene pripreme za prihvat istih i da naređenje je da se ti zarobljenici dovedu i streljaju u Zvorniku. Rekao sam mu da mi ne možemo prihvatiti takvu obavezu bez znanja našeg komandanta i da je izvijestimo i bez izvještavanja pretpostavljene komande, na šta mi je on odgovorio da je to naredio lično Mladić i da zato svi znaju, uključujući našeg komandanta potpukovnika Pandurevića, te da će to lično sprovoditi Beara i potpukovnik Popović i da oni traže da se i on uključi u sve to.